ibyo kurya bisa neza mana we. Guys, izi nyama muri kuzireba. Hello guys, mbahaye kazi bakunze guteka abakozi ba Claire Mbabazi bantu mukunda kurya neza kwita ku buzima bwanyu. Uyu munsi nabazaniye akaresete keza cyane. Musanzwe mumenyereye inyama, mushaka ko mbatekera inyama, tugiye guteka inyama. Uruzi ko inyama zishobora kujyamo pineapple, inanasi n'inyama. Waruzi ko bishoboka ibingibi? Woo! Yes, tugiye guteka inanasi n'inyama. Ubusanzwe nzi ko nariye na testinze inanasi n'inkoko mwifuritse class. Nzanayibatekera one day, ariko none reka duteke dushiremo n'inyama twumva ukuntu bimera. Iyi ni resete yo mu China, bazita ni beef cardeleta. Kiro cy'inyama imvange, ni kiro cy'inyama cy'imvange. Niroti yakora nta kibazo, sigombwa imvange gusa. Nuko nashatse gukoresha mu birungo turi bukoreshe rero nibi. Aroma ndayiharaye nashyashya, mva aroma ndaza kuza kugashiramo hejuru. Turafata sauce tomate igice, turaza gukenera corn flour ituma isosi isa nkaho ifata ikegerana. Turakenera beef, iyi ngiyi ni beef masala, iyi ni curry powder, iyi ni black pepper akayiko kamwe, kimwe cya kabiri cy'akayiko, na beef tender ituma inyama zoroha akayiko kamwe. Ibyo turi bukenere gukoresha nibi. Turakenera ikiro cy'inyama n'imvange, turakenera inanasi ndakoresha agace gatoya. Turakenera nibi, turakenera inanasi, inyanya 3, ibitunguru 3, karoti 3. Ufite n'ibindi byinshi washiramo ni byiza nuko ibitunguru byahenze. Turakenera n'amapavuro y'amabara yose, ibi ni optional. Shatse udafite ifite n'icyatsi gusa washyiramo, amabara menshi mu byo kurya ndayakunda. Turakenera uturungo, iyi ni romarin, iyi ni tey ya yindi bakunda kwita tey mu nyama. Turaza no kuza gukenera agapersile hejuru nyuma ya byose. Shiremo umunyu, tuvange tubireka bimarine. Shobora kumwana iminota 30, isaha, cyangwa ukabimarina ukabiraza muri furu ukazabikoresha ejo. Uko bitinda mu marinade niko inyama zoroha, hari nako binongera gu. Ubundi dupfundikire tuzihorere zibe marine iminota 40. Nyuma rero y'iminota 40 inyama ziri marine, tugiye kuziteka. Nkunda guteka ku muriro muke, inyama ziteka amasaha menshi kuko ntago mashaka inyama zikomeye. Ntandukanye n'abandi bakongomani bakunda inyama zikomeye, ngo inyama senyana no mashaka ihiye ngira gutya bikoroha. Rero icyambere ndabanza ngacana, ndabanza nkareka ngateka ku muriro mwinshi zigasa nkaho zibize. Zamara kubira ngahita none nkamanura umuriro ashaka ku muriro mukeya, zigasteaminga mpaka zihiye nk'isaha yose at least. Amapavuro rero ngiye nkunda binini. Izi ngizi mushaka kubibona ari junky nigo bisa neza mu mboga. Nakoresha kimwe cya kabiri, si ngombwa yose, cyamashaka n'utubara n'uburyo ziraryoha. Ngenda nazihekenya, shire ku ruhande. Impamvu mekenya pavuro zigira vitamine C nyinshi no kurusha iyo mu maronji no kurusha iyo mu ndimu. Urumva rero vitamine C tuba tuzikeneye mu mubiri wacu. Nge ziranaryohera yaba masalade yaba kuzihekenya. Nuko ibitunguru ko nabwo nshaka ko biza kuza kuba ari binini, ndakatamo gutya gusa. Karoti ngiye gukata 0.
karoti nazo tuzishyire ku ruhande. Tugiye gukata rero inanasi. Ukuntu uburyo bunyorohera gukata inanasi ni gutya. Kuko inanasi ubundi ngiye iryoha iyo mu busanzwe bavuga ko iyo uyishyizemo isukari, inanasi birimo isukari, iyo ushyizemo umunyu byongera tesite. Niyo mpamvu inanasi iri mu maresete atekwa cyane kandi akaryoha. Inanasi rero ndashaka tubona buto butoya, ko ntabwo ndubushyiramo nyinshi. Umutima ntabwo ngushyiramo. Hari ikintu nshaka kubereka. Urabona gutyo ukagira ngo ntabwo ndi gucana, ariko reba umuriro natetseho. Uri kubona ukuntu kangana? Hari ikintu nshaka kubabwira. Iyo ngiye rero natetse inyama, akenshi inyanya nuko mbigenza. Fata inyanya nkazishyiramo, ibi ni mama wanjye yabinyigishije. Zikabanza zikavaho uruhu, ziba zisa n'izoroshye, noneho gutya ndaza kuza kuzikarangisha nyuma. Urabona ko nukuma nkeneye ko ziba zimeze, ndaza kuza gukuraho uruhu. Aya ni amazi y'inyama zazo. Iyo rero inyama zahiye kuri aya mazi gutya, ziba zifite gu yihariye. Urabona ko iyo ugize gutya utubona ko inyama zahiye. Nigomba gusukanyagurike cyane, ariko iyo ugize gutya ugatubona ko zahiye. Urabonye ziba zahiye. Buro nibwo tugiye gukaranga sasa. Inyama tugiye gukaranga bisanzwe, dushizemo ikiko kimwe cy'amavuta. Tugiye gushiramo tungurusumu. Dushiremo tungurusumu. Dushiremo aka red chili. Gakeya nka kimwe cya kabiri cy'akayiko. Okay, iyo abana bari mu biryo ntago ubukeneye kongeramo urusenda rwinshi. Ufite n'abana bato wanarwihorera, ako njye abana banjye bararimenyereye. Nongeramo aka black pepper, of course. Black pepper murabizi ko ndayikunda cyane. Kimwe cya kane cy'akayiko gakeya, kubera ko iriya iyo kuri marine ntabwo iba ikiri gukora neza. Dushiremo za nyanya. Dushizemo za nyanya. Bakiri neza zasa nk'izahiye, urabona ko zishwanyuka byoroshye, birihutisha. Ntago mba nkeneye gushiramo amasosi tomate menshi. Ni akayiko kamwe, ikiyiko kimwe. Keraho karoti nizo zikomera, nizo mbanzamo. Ashiramo n'ibitunguru, amapavuro nyashiramo nyuma. Yummy, 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 yummy. Ndabireka izi karoti zishyane n'inyanya. Urabona ko noneho
iminota nk'ibiri yabona ko ibitunguru byatangiye gusa nkaho biva ku bindi. Ngiye gutashiramo y'amazi yasagutse kandi byabize biri kumwe, ubundi mbireke nongere bibireho umwanya utari mukeya. Ashobora no kongeramo utundi tuzi dukeya. Ndabanza ducishemo mu isafuriya hano, nta cyakerere gipfa ubusa abantu mwe murabizi. Mbireke bibire ku muriro none mukeya indi minota nk'itandatu, hagati y'itandatu n'icumi. Isosi tugiye gukora iyi ni corn flour. Corn flour ituma ubona ya sosi ifite ukuntu isa nk'ayishashagirana, isa nk'ayibayemo thick, ukuntu ifashemo gakeya. Ndabikunda by'akarusho yari ka gasosi gakeya. Dufata ikiyiko kimwe cya corn flour, dushiramo amazi makeya muri ya corn flour tuvange. Iyi niyo turi buze kuza gushiramo hariya. Tujye kureba ukuntu inyama zimeze, ubundi dushiremo iyi corn flour. Turebe uko zimeze. Urabona ko noneho isosi iri kugenda yegerana byiza. Aha niho tugiye gushiramo ibintu bya nyuma rero. The moment of the truth. Ndashyiramo bya bipavuro byose. Shyiremo za nanasi zose n'amazi, gasosi aba ari sawa. Tugiye kubiteka hagati y'iminota 5 n'icumi kugira ngo inanasi zise nkaho zishya n'amapavuro ashya ariko adahiye cyane. Aha rero niho ngiye gushiriramo iki. Birasa neza, birasa neza mana yanjye. Nibwo ngiye gushiramo n'aka sosi kaga corn flour kugira ngo ize kuza gushyana nayo. Kaga corn flour, cyakiko kimwe cya corn flour, sosi ize kuza kuba yegeranye no kubonerana ukuntu basika ukuntu. Voilà. Ubu no mu kanya nimara gushya nibwo ndi testinge nkumva umunyu urakoze urimo, hari ikindi kintu nkeneye kongeramo, harimo black pepper nkeneye kongeramo, akantu ku kandi. Reka tubireke rero bibire, dupfundikire, tubyirengagize. Birasa neza. Wow. Noneho rero nibwo ngiye gutestinga kumva hari akantu kaburamo, sindashiramo ka aroma. Dushiremo aroma. Umusambya ngo shiramo urugero rungana gute rwa aroma, nshiramo kangahe nka testinga birumva. Erega nicyo kintu ngo mutagenze shiramo gake gake. Wow. Guys, izi nyama muri kuzireba. Okay guys, imboga zahiye zirasa neza. Oh my. Wow. Imboga zahiye zirasa neza. I can't wait to test this yummy, yummy, yummy food. Senge shiri Imana yampaye amafunguro muri byo test. Amazi yuzuye mu kanwa. Yuzuye mu kanwa. Okay. Kumbangamira ntabwo nshaka kurya neza. Ndahera of course ndafata inanasi, mfata inyama, mfata everything.
biraryoshye muzabikore muzabikunda muzambwira warisha umuceri warisha ibirayi warisha igitoki gitogosheje mu ndambure ubundi guys ndabakunda cyane mukomeze mukore like mukore subscribe dusubire ubutaha ciao ciao bizo bye I love you